Lepo pozdravljeni, ponovno se vam javljamo iz studia Ljubljana TV. Ja, tukaj je napovednik za novo oddajo Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije, za krasno gostjo Ireno Debeljak, vrnitev v izvorno esenco. Irena, kratki povzetek najinega pogovora, kaj sva povedala, tako da povabiva gledalke in gledalce k ogledu oddaje. Ja, govorila sva o tem, kako pridobiti, najti ali pa na nek način spoznati nove moči, ki jih v resnici ne poznamo več v razumu, ali pa jih nikoli nismo, ampak so v našem srcu. Kako prebuditi tiste sile, ki nas bojo obnovile, kako nekako v sebi zbuditi to našo osnovno silo, ki je esenca, in kako se preko nje izraziti, da začnemo živeti življenje, ki ga res želimo živeti. Tako, ki nas izpolnjuje, osrečuje in nam nekako daje tisto notranje zadovoljstvo. Kako pravzaprav priti do tega, je bila najina tema. Odlično, kako torej do esence. Kako priti do esence in kako to živeti. Pa tudi moj zapis si malo pogledala, ne? In kako se tako tudi to, da bo zanimivo. V nekem pomenu preroditi. Preroditi sebe in aktivirati svoje darove, potencijale in zaživeti iz sebe, bova rekla. Iz sebe, ja. Odlično, hvala. Se gledamo torej, gledajte nas ta ponedeljek ob 17. na Ljubljana TV.